Tihora Muritu. When you do Agateo, Mundo Charles Kimori, I nearly the Marine Caraway, Chihuahua, Murembo, we took the Mutiraka and Murembo to over to Anita, Kajoni Naria, Naini, Naria, or the Moketa Kore, Kimori, Mother Nijes Wagosho. Trogi to Koiga, Mother Nijes Wagosho. Grand Maruga Mother Niagosho, Majoka Makahawara area. Umudironi Gabanas, you know, Kachaguaja, Naran Kono Banasibi, working on the Limbogo, Grace, Mudapara Banas, Yokamuria Buana Yupi. Charles, the Moe, Mahare, Konuetago, Jerry Baptist, and the other story. Namuno, get that Omode to Rokiam Groine, the Turieta Harabia to taxi, the graduation here, the Korea Green Garden Center, Garden what? The day the Karatina, but I squeezed time for you, the John Odom Kemori. Eyo na kurathi manakwa bararia wedu wetea we haria twarengaga nyeki na hariori because you have become when you pick it rate waria kugweta go Kenya no Yohana ndo amodo utakarombo kamwe ndakireka tukire bururi uyu ukikira itumbe ukikigura omodere ucoke wambirie kugura chikimachi de no weteire ile tokuja ukirehe liko cia guturwo haya wewe na kiheo na kiheo na ni makaina weboro wa mbere ukaaguri handu ona wa mbere wa ba uthiuruka na ngorore thimu-ini urio ugitwira gati yo ikwete Lukareka kunyita, nila nyitole droiga. Lukareka kwekatia, kunyita. Lukareka kweka kumira. Tuwage tuwarana na mboru tuwage tuwarana ukagetia. Weki udugu keja kahigana na yoko hota kuruta video. Iki udugu, kaudu eka video kwa iba. Ukawagetia ligi. Ndio ikiba kuwagira kete. Ilo shona kishia kuwagira. Ndio ni wala kulia le established with the Lincoln yourself Grace Mwai na ale yake nitaka ndo yake huko kamwira tele fadhali alugendo wakatwana die na no menyewe go tiko zakara kwa watu maroete kireke ni gai if God will give ugeuri ale lukata someone like mudogo wetu wa Paul Waigajo and you reboro wegai lo que amaro que cate eko ichike chione to ono to lo magirira to kora kwa to tunga no wainile we ya wainile ngona ingirikana na mahende momo na yeye chione but there is a particular song go na ipe demwekire hinya na demo encourage demo na da wegoro oinile mwana urege kuhegea kuria au netu wewe ona mambo nikiari duka ndo reponenga kaina ugetuni yake nandile dale wetu yote titu oko kaina waidu kana kanya mukanini no kutire rwadi yule arukienda everything all the new hair incubation kule no ile kienda kugo no kinyotu matua Pero na kyo kire kaniro kero gate de gaita na da cia do wikara ke ogiri iguru neguo wachuzi kore wa gospel otoinile gospel yumeta kire kaniro imeshi ya ba imeshi ya ba kule mwana matuheni eraji tola drago eraji tola drago tola kama mo inita bahati ni ugero aina gaire no kuria doria kioria ndio wewe wewe kuria ina gaire
yake kiari ki was it gospel agakiona ndiratigia akiambiria kuga andu ni maraingera ndirira kwa gospel wikirwo no nginya wikirirwo taratiko ndikienda kuo getting to the top ukinyara kare maine na gacumbirire ikuhotekana no thibidi ya kwambata na ya guikuruka ikihanai mutara ndukiwe hari hari niwe mutara hari hari mutara no aini mutara turagiginyana ga muthenya ungi hatuke tukiri ici mbeca kumutware thibitari toni nyendete nyimbo cia kiria ndonire ni murwaru mundu weketha ndwara na tukimutwara thibitari na agithii agithondekwo na tukimutwara rehab nginya riu kuria ari koguo ni uguthii iguru wakinya haria waga gwika uria kwagiriire unarudi chini igukenda maundu. So we want to wish you well na Ngai atwarane nawe 15 years ti undu muhuthu no gakorwo ri ukindirikite tukwendere maundu mega tugutware we Ngai agote ate agutindike, let him support you, let him agutware nginya na kuu iguru muno ni tumweteagira ndikienda kuga mwini wothe wanyu ni tumweteagira twiteaga gira that's Grace Mwai Grace Mwai she comes from my county no rajita na aria egu wakigia mahinda mwakioneka rimwe ni wega mukaumagira mugonga ria tugira tukimumenya na tukamuheaga opportunity ya kwena national celebrations ria tuli nacio haria mugonga twi hamwe Ngai witu amurathime na ndahoya kiheo kiria giothe mundu aenda kugithereme niguo githereme ndamuthaitha nakio giatherema uririkani God resists the proud ito thina ucio gutie kindu kingi githinagia andu murume arundagwo ni indo icigana power and money watuika gavana ukaranga andu othe cioko wagikorwo ni fame nayo umo ya rwimbo ere mu maundu mamwe tuigua tuona rinde mundu wa social media kwende kuba social media ego ni uretetwo handu unagethie na uretirwo handu we committed ugicoka gitwo hangi urari hari ugoro ugithie haria aya matagwetire riu handu o macokerie bia ukamberia irumi no kwe akakweli akwikuria Jordan aturaga ku ario ario karoko inetegeta wa mekiwoni God bless you so very much. Bila bila kama hali watu wetu tuiki indo ici. Very good. That's what we go have. Wa bahaja isigere uri ona haude. Bana ni yombe ya kenani le. Bale kila kile hapo. It was a request even from the team at okifungo kimwetu ina chance. Ona wewe DJ yeye asaba Charles Mukai wateka wimbo mwetu is a special dedication. Thank you to DJ. Thank you. Uka Charles akuye Anita Mukai deputy priest just come here together with other artists Mukai to Merlin Court Mukai to General wimbo hamwe na thank you. Na ndio kuna hao wengine Jolly unaenda kukaikia kiboli ikirelia mundu witu thank you. Mundu wa bishop unaitwa Jolly please. Unaitwa Jolly. Deputy onawe ikiraho ingira ni bisha ya our chancellor priest onawe itekera kuingira ho priest kaidere ingira ho. Thank you. Nikega kahano you know MC na Anita. Governor, thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, our governor. We love you so much. Kwa heshima kubwa sasa, bila kupoteza wakati tukaweze kuenda mahali pale pengine. Ngoku kuinage ni ageteo aria Charles Kemori egwitite na
Oh
ya hatoyukia ikoze nyende maitu mode lazima igongona igungata ya kudakuitira nigera tonokwe niudwareo na ningire ongereka ndawa kunya ni wa Yesu Kristo mwathani witu. Amen. Haro ikarama ngoro yaku tutongagiririe mwathani maundu-ini maitu mothe na utugu waku mwega na ututwara hingo ciothe na uteithio waku nigetha maundu-ini maitu mothe matutwamire na makuruta tukarikia thiini waku tumagati gitwa rĩaku rĩa mũrigoco nĩũndũ waku na thutha wa ũguo nĩũndũ wa thaa ciaku tũrĩkũratanagia nĩũndũ wa Yesu Kristo mwathani witũ. Amen. Amen. Tunaweza keti. Our presiding Bishop Samson Maduri, the House of Clergy, the leadership of the church, that is Atudo South House, seconded by our chairman, the executive, our chairlady, our leaders from political classes led by Your Excellency, the former Deputy President, and also Your Excellency, the former Governor, and your protocol, Wakristo wapendwa, the elders and the Mother Council, washirika wote ambao wametutembelea, nataka kuwasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe. God is good and all the time. Nataka uangalie jirani yako, umwambie karibisho hapa rasmi. Karibisho hapa rasmi, na tuko hapa kwa ajili. Nataka kushukuru fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea baba yetu wa kiroho na kiongozi wa kanisa letu tukufu la AIPCA, sio mwingine ni Archbishop Samson Maduri. Wapi makofi ya baba yetu Archbishop? Tuko na furaha tele in your tight schedule that you have created a space to visit Ugatondo South. We are very much grateful, na ukiwa hapa ujue uko kwa watoto wako na tunakupenda. Karibu sana, tumeshukuru sana kuwa pamoja na wewe, na tunajua mafuta yote ya AIPCA hakuna wengine watapata baraka mingi kutuliko, kwa sababu baba yuko hapa, na tunajua ya kwamba tutaenda nyumbani tukiwa tumebarikiwa na mambo tutaenda sana. We are very much grateful for our visitors today, and we are also grateful for the blessing that the Lord has given us. Majina yangu kamili ninaitwa Bishop Jomo, na nimeshukuru Mungu sana. Baba yao tumekuwa na yeye Nairobi, rafiki yangu. Sasa nimetumwa hapa Gatondo. Ni asante sana kwa sababu sasa tumekutana. So I thank God because of you, and also our Deputy President. We are very much grateful with your team. Namuona wakili wetu Nandegwa, tunakushukuru sana, na wengine ambao tumefika. So we are